imikino nyafurika niki niho hantu bizatanga Okerena betubwiye iranking ya CAF ko nteye ubwo mu makipe 75 nta kipe mu Rwanda iri nani yo muri Kenya irimo bezajya ngo ngubeke Zagoroma hiya wapi ukuntu babara imyaka 5 babara imyaka 5 bakagenda batanga amanota gutwara CAF byonyine gutwara Champions League ubona amanota 6 mu gihe gutwara Confederation ubona amanota 5 kugera mu matsinda ya CAF Confederations Cup ni 0 n'ibice bitanu kugeramo gusa kugera mu ya Champions League ni nota rimwe ayo manota baragenda bakayateranya kandi ayo manota yumaze imyaka 5 utongeraho inota barasiba bagatangira bucyashya niyo mpamvu Rayon Sport muri 2023 yari gifite amanota yakoreye muri 2019 yayo manota yarayitwaye ariko ubu barasibye ko inteye ubwoba none urebye ngo amakipe 75 ubu ngubu turimo kwe nese ubwo ega ngubaze nkurikije ko bibaza se ko numva no mwijana tutaza nyine nta nubwo oya ntago turi classified nese sujyana ngo nani ranked club yego nyine turi nani ranked nta rutonde dufite kuko buri gihe nijonjora rya kabiri amaviramo nijonjora rya amakipe ari kumwe ari ku myanya ya nyuma nizi za Bengazi na za Namungo nazo zifite igice Namungo yakanagiye mu matsinda ya champion ya Confederation cyagiye muri Covid 2020 icyo gihe yavuyemo nta gitego itsinze nta n'inoti ibonye niyo mafite zeho n'ibice bitanu kuko kugira mu matsinda ya Confederation kugira mu matsinda ya Confederation ni zeho n'ibice bitanu kugira mu matsinda Champions League ni nota rimwe iyo uzamutse ukajya muri kimwe cya kare na amanota 2 kimwe cya kabiri amanota 3 gutwara igikombe amanota 6 gutsindwa kuri finale na amanota 5 muri Champions League bivuze ngo iyo imyaka 5 yanjye nta no turi kongeraho barasiba bagatangira zero akaze karacyahari oya none se reka ngwe urugero rworoshye Apr simaze imyaka 6 twaye ibikombe bya champion turi siri 100% kigiye gukina muri championnat ya Morocco itamanuka mu cya kabiri Nushaba aho byagora cyane ariko kurebye amafaranga abakinyi bakoresha kuko reka ngwe nk'urugero uzi ko nko muri Morocco reka dufate nk'urugero rworoshye uzi ko Wydad ari igihe yisanga yabaye ya karindwi andi makipe haje bafite amakipe arenga 8 akome reka ngwe nk'urugero rw'ikipe yo muri Algeria duheruka kumva JS Kabiro reko kuyumva ryari kera usanga ngo MC Alger ngo USA Alger ngo Setifu ngo Belouizdad amakipe yararangiye nezirizo pendo cyangwa Difa El Jadida muri Maroc ubwo reko kuyumva kandi wazo ikipe ikomeye cyane agenda haza andi makipe none se ku rutonde rwa championnat bw'u Rwanda ruri rank ariko ku ma equipe nabonye bateganya ko bashobora guhura nayo nabonye ari abaturanye cyane bateganya ngo Vipers El Melek yo muri South Sudan Murandeng Al Hilal Kenya Police MCCFC niyo muri Somalia Aigle Noir Young Africans Simba na Asas Djibouti Telecom ningi ngo ni Ethiopia Insurance urumva ko na ama equipe yo muri aka ubundi ukuntu tombora igenda hafanga tombora iri regional barabanza bakagutomboza mu makipe ukuntu CAF ikora irabanziga iha privilege y'amakipe afite amanota menshi kugira ngo CAF Champions League bikomeye dufata urugero nka kuri ubona bafata ibihugu 12 bya mbere bagiye gutombora amatsinda y'igikombe cya Afrika bagafata amakipe 12 ya mbere akayobora amatsinda 12 akurikiye akaba ya kabiri mu matsinda gutyo ku buryo usanga utabona Uganda wenda Burundi bwatomboranye n'u Rwanda kuko zose ziri makipe yanyu no muri CAF Champions League ukuntu babikora bafata ayo makipe yitwa kara ya mbere ku rutonde bakaya privilege yuko agomba uko byenda kose azakina n'amakipe yoroshye bafata ayo makipe nk'izi za Somalia n'u Rwanda bakaba batomborana ariko wasanga muri round ya kabiri ugasanga pyramide irabategereje cyangwa wenda cyangwa harahira uko bimeze ubwo bamwiteze ni mu nkera y'abahizi